هنرمندê Rojavayê Kurdistanê Cimşîd Hesso stranek nû li ser pêşmergeyên qehreman belav kiriye. Hunermend Cimşîd Hesso, hunermendê Rojavayê Kurdistanê stranek nû bi şeweyekî videoklîp li ser pêşmergeyê qehreman navê welatê min ji bo wî ez pêşmerge me dirxistiye. Stran ji awazên hunermend Cimşîd Hessoye bixweya û ji gotinên helbestvan Mustafa Remsiye. پێشمەرگە مەژی دۆزاخ و ئەز ناگەرم وڵاتی مژیکانیە تێ بەخوێرم پێشمەرگە مەژی دۆزاخ و ئەز ناگەرم ئەز ئارامم ئاشتی خاژم نەشەرکەرم هەممە کار و خەبات ئەز تەمگەرم ئەز ئارامم ئاشتی خاژم نەشەرکەرم هەممە کار و خەبات ئەز تەمگەرم